بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع موضوعات وإيميلات تالتة ثانوي الوحدة الأولى. موضوعات تالتة ثانوي الوحدة الأولى. Parle des recommandations de l'entraîneur aux joueurs. تحدث عن نصائح أو توصيات المدرب لجوار. جوار ناقصة هنا joueur. Passez vite le ballon. مرروا بسرعة الكرة. Tirez beaucoup vers le goal. شوطوا كثيرا على الجول. Ne passez pas le ballon au gardien. معناها لا تمرروا الكرة لحارس المرمى. Marquez plusieurs buts. سجلوا أهداف كثيرة. Respectez la stratégie des jeux. احترموا خطة اللعب. Entraînez-vous bien avant le match. تدربوا جيدا قبل المباراة. Ne faites pas beaucoup d'erreurs. لا ترتكبوا كثيرا من الأخطاء. Passez vite le ballon, tirez beaucoup vers le goal. Ne passez pas le ballon au gardien. Marquez plusieurs buts. Respectez la stratégie du jeu. Entraînez-vous bien avec le match. Ne faites pas beaucoup d'erreurs. من فضلك فعل الجرس يأتيك كل جديد.